نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله ما قام بناء إلا بأركانه فإن أقتل أحد هذه الأركان تحاول البناء وتداعى وقوة البناء وضعفه من قوة أركانه ومتينتها وكذلك يكون الضعف. ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. أمبي على تنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني على في أكان كسي كباني ركون تورو منان كبارا جمو نيالاي جو من كندا موتي سورو من بي أوفيلي نيالاي جو من فيليفانا موتي سورو من بو كندا ambe sereya ko bato fensite min ka bato ye tiye ni ala kerempewte je nyogonte alala ambe sereya muhammadu wala ka jondo ala ka cidendo ala ka tanuna ka kisibaka ana ka donkewo ana ka sebaw ala ko kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jowo akado minye bo sote se ka jo ni silenge utala ube ni piye utala so koni joli be piye ude bolo ane aka soro silenge ube sola minye so ni aka piye nu umase ka jo doro ni piye ute so koro doro sote se ka jo oso abella fude abe nyogon wele kata bini dema ni koni ko be sojo piye kele piye nani min kanka soro kono ube selenge nani min kanka soro la no ma soro doro so be lafu abe nyogon wele kata bini dema awa so yere ka fangana ka giriya abe piye ude bolode ni aka piye ka giri nu fanga bola so fana sabati lembe to so be giriya awa bo chogo kelende la so be la fufana ni piyewu fana la fulide wala nana shehil bukhari kono ciden ko ni islamiya ako ajora piye duru de ka islamiya njora piye duru de ka selenge duru de bala piye duru de bala ni hadisa min fule ninye hadisa bado doni ke bawo ko kon ninye hadisa baye hadisa mi nabi la dunya silamiya yerela ni hadisa misaliya be ko mi jibrila ka hadisa ja hadisa wudo munum be mo lakala killa dunya de silamiya yere jumaye awo ciden ko silamiya ya misaliya ko mi so ni be so jo piye ka chogomi ako silamiya fana jolen be piye duru de ka o piye duru aka folo ye munye shahadati allah ilaha illa allah ka sere ya la ko bato felicite min ka bato ye cinyaye ni ala kelem pewte ni sere kuma min fule ninye shahadatu allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ni sere ya kuma fula hada madem be do silamiya kono ni ulude arjanna kile ufanaye
ulude do ni ciden ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna akoni mo min ka kuma laban kera la ilaha illa allah ko be do aljanna ko ni la ilaha illa allah aka bonya koso aka giriya koso ani niya fodoro obe munyira aba nyini fede ikika islamiya ni ka batoni ka dina be qalash alay odela maka kafiru maso kafo tuma mi ciden ko umma qulu la ilaha illa allah qalu ajala li alihata ilaha wahidan inna hadha la shay'un ujab tuma mi ciden ko ma aya fo ko bato fen site min ka bato ciani ala kelem pewte maso ko kabakora e ko muhammadu ya bato feunke bato fen kele de ni nye kabako de wala sheri kuma fula afolo de fula nyenye ande laka kuma ninka anka derisu laka chaya ka surutu fo ka saratu fo la mabuda bi haqqi illa allah mana bato fen site min ka bato ciye ni ala kelem pewte wanna muhammadar rasulullah kafu muhammadu fana ala ka cidendo ninde piye folo inye la ilaha illa allah muhammadar rasulullah la ilaha illa allah be munyira biskun kala se bato be ka ke ala kelem pewye muhammadar rasulullah be munyira al mutaba'at bato be ka ke ciden fana kasurnaka sallallahu alayhi wa sallam muhammadar rasulullah abe fenda mado nyini ife tasdiquhu fima akbara ciden ye kibariya fo nu ko ciden de kote asahara ko ayafo ikadala o ko masina e ka hakili sonama e ka hakili maswama e ya famu e ma famu nu ko ciden ko ni de nimfo asabatira ko ayafo fana ikadala tasdiquhu fima akbara fulanna watatuhu fima amara ciden nyi nyamera ni minye ikake no ko ciden de kon nin kakete e kana nyinin kali chaya ala wajibi do wa farda do wa sunna do wa mustahabu de do folwa kano nyinin ka no ko ciden de kon nin kakete ake o chogola na ya soro wajibi do wajibi binna ka boy kana nya ya soro farda de do ye farda ke na ya soro sunna de do ye braji soro tatuhu fima amara cide nyi nyamara ni minye tuga ko iko ke sabana ye munye wasdinabu manaha anhu wajajara iki yire kolosh cide nyi baga ki pali kabo fengo fenna iki yire kolosa ma ikanoke ni nye sabana nani na ye munye walla nyu badallahi illa bima sara ikana alabato ni sirasiye ikana alabato ni terigasiye cide ma minke sariye donc nuko sere kuma fula muhammad rasulullah abin nyini fe da cide na sallallahu alaihi wasallam ka kibar yawula ayi nyamra ni minni ake ayi fatanya ka bo minna atoy kana alabato ni sirasiye ni cide ma minke sariye ani fanay ka dala ka fo cide sallallahu alaihi wasallam abudun la yubadu wa rasulu la yukajjab لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله إكادالا فنا كوتشيدني جونde ate bato alaka jonde do ale be ala de bato me alete bato ikado chidendo fana ita galontige ya na ye min fo be dala de wa rasul la yukajjab ikadala ko chidendo ate galontige ya mo shikana galontige na ye min fo ibe dala de ikado fana ko chiden te kan nafa mara yereye ate ka tora mara yereye ate ka nafa mara mo woreye ate ka tora mara mo woreye illa ma sha Allah foni ala yere jinani minye wala kasurnya muhammadu rasulullah kasurnya aben nunu nyinife minye ser kuma fulanye josem folo nye folo josem fulana piye fulana ye munye oyede way qahami sala aka salli nati a chokola farda salli duru ikan nati a chokola wodi yato hadisa sahalin nana abdullah ibn shaqiq
التابعي المنتفق على جلالته قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر خير الصلاة. أرواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. عبد الله بن شقيق نينجي التابعين من يشبوي أما تشيدني متابعين من دو بيبنا كقوم ونماندو أكو تشيدن كشبو بي ku be tumba ye u be tumbe nemba ka ko barake tawla bara silamiya ka barake tawla bara sitoli tike kafriye fo salli kiden ka sheba be bolo ni koni salli to edro ikera kafriye inna bayna ar-rajuli wal kufru aw shirku tarku salah kiden ko mimbe hadama denni kafriya ni mushrikiya ce salli to dero ni salli to edro ikera kafri wala ko iqami sala ika salli nata chugula farda salli duru nata chugula farda salli duru ko fi nafila kana wodi ato na abi hurata ka hadisala ako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahati faqad aflaha wa andaha wa in fasadati faqad khaba wa khasira يقول ربي فإن انتقص من فريدته شيء يقول رب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريدته ثم يكون شائر أمله على ذلك. أبو راتك حديثنا أقول تشيدن كو يوم القيامة دو إني ألاچه بارا منون بيني ألاچه ala bi korosi ki fese bara folo minka ko oye sallide ko ni ka salli nyana awa ko ikisira iganyera ko men ni ka salli ko ni chinyana doro ko ibonona iperdela ko ni ka faradaw nakasira ala ba fo malikawye ayenka jollaje yala nafila sallu ba bolo ni nafila sallu ba bolo ako onna fila sallu ke femmin nagasira ka farda la ku dafaye o ko fe alabi kabara tobe dafiye kata din chogola wala farda ko fe bali mon ka farda sallin nunun din chogola farda ko fe fana ajikaru munun kaka farda ko fe iko uluke ni yes salamu bila farda ko fe yes salamu bila ibafu astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أتيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فردا كوفي بن نجكروفو نجكرو نونو فولي كوفي سبحان الله منو في بنا سبحان الله منو نجكرو منو بكني بولون كوني ويه تشيدي نيودو فنا تشوغو فاني ayun fo chogonani a dola kele ni yake o jikiru nunu iya uyoke afolo ye munye subhanallah bi sabani saba alhamdulillah bi sabani saba allahu akbar bi sabani saba ibe keme dafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ninye ake choko fulana subhanallah bi sabani saba alhamdulillah bisabani saba allahu akbar bisabani nani ibese ka foni fo choko fanala afo choko sabana subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ibu fo muba ani duru kanunum be faranyon ka fo muba ani duru ninye la hala sabana allah hana nani na subhanallah sinyata alhamdulillah sinyata allahu akbar sinyata donc minye ajikaru munum beke farda ko fe ibese ko num fo num chogoya nani min fule ninye
wakatu dola ibe se kan ninke wakatu dola ibe ninke wakatu dola ibe ninke ku bo nyogon ko nunu sabatira cide ngolo sallallahu alaihi wasallam farda kofe bo farda kofe ibe ayatul kursi ibo kala qul huwa allah ahad ibo kala qul a'udhu bi rabbil falaq ibo kala qul a'udhu bi rabbin nas ibo kala farda kofe siya kele hadisa do na cide ko mo site dume uluka fo itini arjanna ke fo saya min ye futuri salliye ni ye futuru salli an ye jikiru munun fo ibe ulu fo mais min ye ayatul kursi ba fo kuli nunu futuri ko be ulu fo sinya saba kuli saba ibe ulu fo sinya saba futuru ko fe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir iba fo sinya ta futuruta fajiri fana tabu o chogola anye jikiru munun fo min be fo farda to ko fe nin uluye ulu fo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir iba fo fajiri la sinyata ibe ayatul kursi kala sinya kele kuli saba nunu ibu kala sinya saba fajiri kofe bo fajiri kofe ni kuli nunu fo sinya saba ni banna ola iba fo ibe do fo ilman allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa irjiqan tayyiban wa amalan mutaqabbala iben nin fo fajiri kofe allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa irjiqan tayyiban wa amalan mutaqabbala fajiri kofe iben nin do fo nini ajikaru ye ube fo farda kofe donc no temina kaboye ni ajikaru nonu fe farda kofe nafila komi nana ikana faratu akaka silama kelenkele suni tile kodo arakambi nani ika ewa iyere kolo sarakambi nani iko uluke ni sebe ulula arakambi nani ibn qayyim yo ofo anye ako ciden tunkera sallallahu alaihi wasallam ko atumbe dume farda atumbe dume sa nafila mununka faradaw ani awakan nafilaw ko arakambi nani ko ciden tumbe dume uluka wakati be abe ulu salli suni tile kono arakambi nani farda yinye tan wolon fula farda ye tan wolon fula minye arwatibu nafila munumbe farda kofe ulu ye tan fula wotiri o ye tan kele niye nunu fara nyogon ka nunu de bebe arakambi nani ciden tumbe dume nunu ka wakati be mais wakati no abe ewa sallu do salli munun te nununye mana wakati do la sufela la abe arakantani saba salli na donna misiru la tayatil masjidu be wakati do la wala hasallu be wakati do la na ye dugu da yele abe na fila udoke ulu sentenina mais ni arakambi nani bul khaymu ko wakati be atumbe nunun kade farda arakantani wolon fula minye arawatibu nafila munumbe farda nofe arakantani fula aka wotiri araka ntani kele ciden tumbe adume nununka akaka silama kelen ki janto nununa donc ni arakantani fula farda nofe oya arakantani fula jumaye anni ummul mu'minina ummu habibata armalat binti abi sufyan radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة حبيبة ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko arkantani fura ni mogo min yo kolosi suni tile ni bo uluke ko ala be so joye arjanna kono na cogo dola sobe joye arjanna kono o arakantani fula arakatali fajiri ulu ye fulay mana sani ka fajiri salli be rakam funa mi salli o ye fulay salli fana nye arakannani ibe fula salli ka salamu bila ka fula salli ka salamu bila nunu nye woroye salli fana kofe arakan fula nunu nye shegiye futuru kofe arakan fula nunu nye tanye safo kofe arakan fula tani fula donc ciden ko mogo ni janto ni arakan tani fula la ku kolosi ni bu salli sobe joye arjanna kono donc ibi janto nunu na
farda ko feni arakan nunu iku salli donc ciden yere ka wotiri ale tumbe arakan tani kele de salli ka duma ka wakati dola betani saba salli mais soufen nafila haketa ni mugo kelen kele bese ka min kay bo ke wotiri yere dogoma yere arakan kelende wotiri yere dogoma arakan kelede bo adafale e wa dogoma woye arakan sabay donc wa chaya dantala ciden yere tumbe arakan tani kele salli aw ika sokono ni kelembi ka wotiri salli asabatira ciden ye wosiri salli chogoya woro dola kelena a chogoya folo ni be sabade salli ni ebe arakan sabade ki ka wotiri chogoya fula dola kelembi bolo na kadiye fula salli be salamu bila o kofe be kelen salli na kadiye sabay be tugu nyogona ni nyalla hala fula nay la hala folo ibe fula salli ka salamu bila o de kani parce que ciden ko salatu layli masna ako sufe salli arakan fula ibe salamu bila arakan fula ibe salamu bila ni be sabade salli fula salli ka tahiyaki ka salamu bila ube wuli ka kelen salli ni nya chogoya fula na sabay ibe se ka be tugu nyogona ide sigi fo sabanna ibe sigi ka tahiyaki ka salamu bila ni nya ciden ka wotiri salli chogoya fula na a chogoya sabana ciden de laka duru ke wotiriye arakan duru aye arakan duru imbe tugu nyogona da masigi fo arakan duru na asigina ka tahiyaki ka salamu bila ciden de laka ni nya la hala sabana la hala nani na ciden de laka wodewa wodon fula ayo ke aka wotiriye wodon fula salli chogo aye woro be tugu nyogona woro na asigina aye tahiyaki ame salamu bila awulila kanani wodon fula nay ka tahiyaki ka salamu bila ni nya la hala nani nay ciden de laka ka wotiri salli kononto aye kononto yi salli chogo di aye arakan shegi be tugu nyogona asigira aye tahiyaka ma salamu bila awulila kanani arakan kononto nay kasa tahiyake ka salamu bila ni nye chogo ya durune ciden ka nye wotiri salli a chogo ya worona aye tani kelende salli tani kele abe fula salli ka salamu bila aye fula salli ka salamu bila fo tan dafara awulila ka kelen salli donc ciden nya ka wotiri salla ka sokono na ni la hala woro ni la hala woro dola kele wakati la fara be se ka ke ika sokono mais do ke ba ko ite nunun ke ni jama yede ni be nafila ke ni jama de ye ibe fula de salli ka salamu bila ka fula salli ka salamu bila ite hari nani tugu nyogona mais ni kelembi ka sokono de cire nya wotiri salli ni chogola barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الركن الثالث وإيتاء الزكاة بل مونانكو سلاميات جوسن دورو جوسن توامبي أولوسرونيا وغتي كوسو donc salli tafule an kan janto farda salli duru nununna azikaru munumbu unnofe an kan jantula nafila munun fora unnofe an kan jantula parce que yawmal qiyamah do bara munun bini ala ce salli folo de be nyinin ka ila ni ka salli nyana ikisra iganyera ni ka salli tiana ipedira ibonona ni ka farda unna gasirare ala ba fo malikiyawe ayen ka jolla je nafila sallu ba bolo ni nafila sallu soro lay bolo o nafila sallu de beke ki ka farda da faye wala e ka para tobe ala ba fo malikiya ba be dafa ka be timme yen en jogo la fokati kisi wala hada maden kana faratu nafila munumbe farda nunun nofe mo kana faratu ula kuma mana bunu khaymu yemin fo ni mugo shebala ni aranka binani suni tile kono i janto ulola ni tese ka beke yere i seko yeminye ikoke silamea jonse asabana ye munye jakabo
andella ka kuma uru ka derisula ni kutubawla a jose annani na ye jumaye o ye hijuye ni ala ye nogoya ke mogo min ye ye sheso yere ka wajibu bolen ko fe kan na folo soro lay bolo min be saki lata makka kinati ima farra hiju ke silamiya jose nani na de do hiju ike farda ikata hiju ala kaso ika kire kata hiju kana jose nduru na ye munye sungalo suni ni ala sonno nunu wakati usera kuma be ke ulu faraka uni faranfansiya min kaka ka ke okono ambe ala deli ala kandeme silamiya jose nduru udafali anuku nati uchogola ambe ala deli ala ko no yanye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين